are we having such extreme weather events in the middle of February? Kei te whakamimitsi te kaunihero o tautahi te waipuke o Wairua. Staff are over there at the moment digging the Lake Forsyth so it can empty out. They're doing that right now and I'd imagine it will be open tonight. A little river. Nō te poupoutanga o te rā, I urua Te Horomaka ki te tūāhuatanga ohotata I muri I te ua hukerikeri o te pō puta noa I te rohe o Waitaha. Ko tā te koromatua a Phil Major, I haere ia ki te Horomaka I tēnei ata, a nāna I whakapua ki te whakatau hei whakauru I ngā rauemi katoa kia tere te whakautu ki ngā raru ka arake. Help is on its way. As soon as the water goes down enough, there'll be an army of people over there helping. They had Orion there, fence, civil defence, they're all sort of queued up ready to go. We have one of our specialist water rescue teams deployed to Little River and they're assisting the local Little River Fire Brigade. Most of the incidents that we've had overnight and into today have been assisting with evacuations and also assisting with stranded motorists. E ai ki te tīma ohotata o te marae o Wairua, kei te pai ngā whānau. Kua noho a Bonigana o Ngāi Tahu ki Little River mo ngā marama e ono, a kei aia he toa puti ki a karoa. E ai ki aia I oho I te ata nei, a I kite ia I te waipuke huri noa I tōna kainga. There was a little bit of water coming up our steps onto our deck and a little bit close to our front door-ish, but not coming in. I instantly just felt trapped once we had no contact. It became quite real how ill-prepared we actually are for no contact. Like, we don't even own a radio. I've got a text to say that shop looks okay for now, but that's all I really know. Nō te rangi nei I katinga rori maha ki ngā painoho waipuke o tautahi. Mō tēnei wā kua matapaitia e te Ratonga Tirorangi, ka heke te ua a te pōnei. By the end of today, we do start to see an easing in that rainfall. Throughout tomorrow, it is less than what we'll see today. Still some wet weather around, so definitely still something to keep an eye on. The weather here in Christchurch City itself at the moment is slowly easing, so we're hoping that that will sort of carry across to the Banks Peninsula area. Oh, wow. Kia whakapā ngā kainoho ki ngā ratonga ohotata, mēnā kei te raru rātou, a kei te tū he pānui ko huawai mo te hapuri o Wainui, tainoa ki te wā kahi ki te pānui, nā ngā pānga o te waipuke. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.